si jumlah kopi. Buat pediano ya iba marbot kerai pun di bawah parti ini belum presiden yang ikut jumlah parti. Idai bak marbot jikar, idai bak marbot. Nah pediano ya ipong kita belum presiden jumlah ikut ibadai ini. Women's wing, aku berpelan. Di negara itu, nampaknya semua sini ketinggalan jauh yang Pak Rantacciang. Kita ada tujuan crossbar Rantacciang. Ibadai Trisral jauh parti. Jadi rumah untuk dia semua saat ini ketinggalan. Negara itu reform, nongen. Kalau wayang di negara Israel, nongkar jumlah parti, belum ikut jumlah parti, ya kira ni dia semua sebenarnya di dalam. Nanti itu, kemudian yang kita natanya Maui, belum General Secretary jumlah wing parti, untuk ya kira bah dia semua sebenarnya. Jenderal Jokowi. Kumta ini pun ketum program ini yo sermade mana bat ini yo ya keting pendek sentiu ahade nangta ini yo ya keting pendek dari besar close roy lalu belau hi kandidat yang untuk BBP parti. Pada pun nangta ini yo bat keting pendek da ikong Lakshmi Pede. Nangkai na kesenangan hutan, kerai mentangin ya itu iya hari ini dia lombakan kesenangan bermain, belum ibu na ikan dia tiba kuat menjelek hari ini election bagi persoalan pan tidak mereka pergi ke ibu dan ayah bah lalu. Tapi kira kami tidak sebab segini ketinggalan, but nangka kuat kantor. Iba belum presiden jumlah parti ba arden nasional ibai ketinggalan dan nasional joki pensyaya betul parti betul itu agak ekor. Untuk agak ekor, sisi yang ini belum yo don belum komplit belum dirambah kontrol isi senong belum dirambah senong berinjoki ma Borsing dikar bahkan sem di program dan ini kalau tinggal wahai senang bermain, but ya ini sekali jomino bah sampai mami hati lamun ya kiro dia semua sudah ditinggalan, kemudian bah etar apa, wahai negara jom isi senang. Betul ketalan ini, ya kira biar semua sebenarnya ketinggalan. Teknik apa? Kerana persidangan ketok, ya itu belum potensi itu sambil dia itu terang. Yang begitu semua bukan sedih, bahkan ada di potensi itu. Terai instan violent, sedang sana presiden lambat, terai tangan kami kemudian. Aisyah Pak, semua orang ini kena stay. Every time Pak naik ini, akan dikasih. Sudah ini, ini kami menang. So ada di saksi. Kita memput ke Pak Marbot, sekarang. So ada di saksi. Bukod ng taas ng mga kandidat Rosro lalu. So maagi ng hati ang bukod ng mo. Nang tayo bukod sa Rantacciang, Treasurer. Nang
pakai kong sendiri dalam Kristen yang kau woman win. Aku hati yang kau sendiri. Dengan tahu membuat sendiri dengan tapi kau kenal yang start nama nama dengan sini apa? Kini apa? Apa traveling ya ikon Lakshmi Pide. Asal ikon Lakshmi Pide ba hari ni kapal tatba. To thati ai thati. To kumle support dari kapal dari thati ba lalu profesor lalu ai ke jemput dia jauh. Halo, kejanbin bersupplement ya di berulang kibedon agenera meeting apa agenera dorbar hall jong kesnong bermain naik play ya di Jerman snong iba kerja agenera meeting jongi agenera por naik play ya di presiden rambah jongi iba Arden Miller besayumat ya ki nongkitkam jong ke party iba ya don lambat ni gede kapor naik play di berok but kamtam ye git khot jong ke isi snong ki bay don lambat ni ada de janle jong ne gesni kamtam bro naik play pi kilok pa bat kilok pi tiba ada syastom banwan segede ga meeting ba video snow ya kejingkren bat kejing pensai na yang jong party kamtam ban pen itho ina da i presiden ramba iba kumu kandidat iba nagani kesnong modmai banjele election MPC sa katay ka JHATC ha kale kasnem arjar atusan teknik por nga yang urom ye pinsisir ye ko pila por ban ya don nang bagi kale ka janme ya ka ba india snow ya jingkren kamtam na yang jong ke party BPP habai dai bat ke jingpun sai alor kinongin jong party kumba pinayati pa ngadai na kesnong try nang de na snong modmai bat asukmen skor bat pa upden jong pi ba kum utrai snong balayo ya ka tiket na kabenta ban yakun ya ke election na dari the party voice of the people party the party pra kebangi khode naslo bat ong collaboration ya ke party kamtam ya ke executive committee jong election committee ki papai penya bat ki balarai ban ai ya kena dia jangan ya kena tiket kumjo ya presiden ramba iba Arden kene kedai keba ngapsen na mundur ba ngyo ya tiket andre libo kejing duai ba kejing senia ha play kejing lambas start jong ngai play ru ne kapor ya ibai ne kinong ya pan tiket lang ibai don kat bangi kede kapor ya ikong Lakshmi Pide ibla sya stom manwan ha kede stom gojongi nangte na stom nong latem hoi ini lokmi idon hasenda lemman nga pan ai ya kecing kersan lem kumbang ila yakut ha po jong ke party ba dada gelong keno dada ke party ibet ban ai tiket ya ikong Lakshmi nadong bala kloy ban ai kecing kersan dada ke party ibet ya ikong Lakshmi ye yang ban ai tiket ikong Lakshmi ilang bala kloy ban kersan kene kata sim jongi kum kinong pan tiket na kene kamodmai nongkrong constituency dari ngasgo ban ai play i ba idon kat ban nga ban peti happy ki pai ba nong song song mod mai ba video i ba iba pan tiket lang ban nga idon hasenda ban nga bat iknoy ban dia terang bat ha hangte kesnong ko ba idon na sgo ban pau den jongki ba
ilong mai kandidat angkai ibala lek rumye ibala yalam nanti yang bangan itu ikibriu angkai bat kibriu angkai baroi kila ai yang jingkersan na benta jonga kum kandidat panjeni le di election na ke parti VPP habi ki prashno ki prathau penpau kejing snokmen ke bekrau ke bepila yawan kanne ban sedran lam ya kedeka meeting ke jongi ke janmet ke ke si ban ai ban seven jangan kum kandidat wala mi na kedeka snong nang scam ba kejing yesnok tilang ke jompi na kebenta kene kekam ban na benta kene ke election NTC ngai scam ba play unyalam nanti yani bang poi sugathong kejing ai ban sim ban kejing one jompi sikene ke meeting kalau ke ka bapen kemen yang aku kandidat apa ngayo i bagi prasnong bagi perlok penjor ki bayawan keloj mensim ban ai mensim lem hagene ke jielang jongi hagene ke janme ba presiden rangba ban ki nong tre jong parti kin yo i phi ki paiba nong sok snong hagas nong jongi ba pidan ye mensim ban ai jingkersan bapura na benta jonga kandidat ba ngan poi sekathom kumba bila yatim ba kadai ko hok jopi panje ya nong nikmat seketai ka janja hil autonomous district council ba kumba bila yatim ba nagasnong ko jongi kidon anur ki kandidat way dai kandidat jong ke VPP mga bat way pat dai kandidat jong ke NPP kene kadai ko hok bat kanong keti jompi pinjek hangno pin pensong nong rim dia kabut jompi na pin pensong nong rim dia kabut jompi na kabenta kalawai ikon kiti bat na kabenta ke imlang salam jogeri bat kejat pendiri jogi kam na kabenta kabaha kamiat jong kesnong kathau kata kadai keju pensong nong rim jompi hangno pinai kabut bat na pin pensong nong rim ha kespak kapro bat ha kejudon jengam jong ikan didet pitip bat joi bangalong tau kandidat ubami nagiyeng kesem kabaduk ubami nagiyeng kesem kebomdon ya kita kespak kapro bantarwa sepi upat ba ha kadai kapor baikun election kiwai kinwan sepi bantarwa yang kita kejudon jengam dijongki kiwai kinwan sepi ha kedur jong kespak ha kedur jong kijindot jingem andai ngawan pat khon yepi bat yawe repi ba ngawan thali tang da kita kinorin jong ke parti pemijing banyak election banwanra ya ke bahagamiat banwanra ya ke imlang ke salang bat ya dari jungi borong kuai ha ke songsuk ke songsngai bat ha ke jing mentoy begin yo lang sadasa kata kadai kethong bat kejengmut kejonga kum kandidat yaki wai kam kiba presiden jongi idon bat persngaw pi angkarpat ipi bapinjasa sipang bat kene batni hagade ka meeting tangine ki kiten kiba kendian kublai sibon kublai sejarah Keuntung ini saya jingkram jongi kandidat ma lalu to kum di panyo sojong suma ni osnya berjong skor ba jong ikmat tungin bat lagi tak do lepoy kita resmi jing kita bok jonga jogi ba pin pensong nong rim yellow pinji tere por ku be shibo ni ani por nang khot no ibu bori nong friend kong Lakshmi Pade na song nong ten nong ten ma khodi pi buwan smart but ai ka jingkran to hal report nangkong ni anu yung terakhir bahwa diri sumani ha do ini sirta beliau yang do ne bagi nomor mai bat unjuk ni ngilang seperti nangkong ai play pak ada nilai sermon pada presiden jongga parti politik bat unjuk yang ini
ialah wan siran nang badiba barbor kat sebilen na play di badi kini pig no song jom ni modumai bani ai play nan mai super kemedi di nama ne benai nang dai benai berkom nang long iban wisdom mai de banjung ai play ro ya ini rasional jadi no tem wan siran na nga de play spon ni si wan champi de hang ne por ngagem ni Nampong aku ni thos wai ni. Nabar pedang jong pi mamai bon ki pampat ki tho yang de keten changa de Lakshmi pede. Nanam tak masno. Ngatre ka no hi kai nasno matem ngalong ka head stress nasno matem barha jo por ro ngalong ka secretary SMC jong school nom tem school. Ini kuar nampong mai tho ipi balai kalong pun nang hikai ngakwa kadrung sa tiga kam masih mamo pag kalong ro kata kalong kami kaya pan tiket lang ban ba plus nagan di constituency 6 modumai nang pro di hakan kuar kuar ni tho ipi balai pangarung sa tiga parti WPP tadi ka kam masih mamo di nampong hi namasdang Haga jigit jom ngamju tip ya kataga kami bahasa Jema. Hang por ngat por mishwa ngasupot dekat sebalaki nang basnong is ketisnong ngasupot bayagi bahe. Henrenado por kebalami ketika parti BPP haga jigit nang joy baaten. Haga to por ba hau snem arajar pelai Changi padam nenaga ke WPP saksi ladon. Dengan ini hapon. Nah ini hapon yang orang bersekan mencoba dengan parti. Dan ada uji berbiang. Dengan tak ada jemput kat jona. Di padam itu hapon. Dengan terang dik pada ni parti WPP bagan poi sekan dengan hanjui Indonesia untuk si jongi. Dan lagi patio. De anda poi yang tu por ba ini iba i syangit dan i tia hantai ka tia na bata ba tu resolution kusi ngalet sasi tu por de balai na ma ba i baganai ka parti pi kanong lim joka kanong lim kabaskan kanong lim bayang haji shisha bat kanong lim ro bayang kanong lim play bat kanong lam ro ibayan lam bon ki priu ki baru plesta dengan itu nasi saya ini parti pada kita ini parti tega jingit ro ndai untuk amat tensi jingit nado kampi gado te kumta lakwa gamru ban penyeso siya dengan parti BPP te hak to por bala one sini bala point por dan bahasa B te ngap penyeso ina de hau panai Rapper arjar atau lain. De kumta daga jingke daga jingsa tenat. Nama mengi baganega nongdim ke parti ban bepiang ha. De kumta orang pi ngalaya ya hilang berpun tu iba sanbor. Dan ya MP dan program jengima. De kumta hakapor kepala poin ini por ban pihak konstruksi modumai nang pro te kadang kita ngajin kuah hanga bahan apply kita tiket nama nya i bagan tega jelas sungi gadega jelas wala hiar bah haga kam education lane haga yokon lane haga magaji haga no tah haga pen ngai bagala dam kita ngajin hiar asu Tidak dalam sistem jonga mengakua ngamla sepenyesya ngamis kemat ban yang ketiken. Tidak ada kecil ban jonga yang ketiken. Ngadam dalam sistem menrai nga. Gaong leda uplay ibit yang nga. Bangan sekri kum nong sekri kipat ba. Di ngamyo itiken. Leda ngayo ro ngan sekri kipat ba. Tidak ada ngamyo ro ngam skill fly nama leda ngadoro ngasani ahoplay. Ladang parti ipit dia ngan jahun ladang parti yang ipit ro ngan yene parti kumbala kulari
Hatmat jong parti. Te kumta namar kata gajin tang jonga ban apply ne ban ya so ne parti amman chu ya pun MDC ne ya pun election. Gajin tang ni jonga galong banamar bagi ki ga parti galong ko piang te nang ta ga na kwa ba ne parti pi kan klai bagan pos ka thong na do ga MDC na kwa bagan yo ban so kle haga MDC na do ga jantian hadoga KSDC. Jadi kumta nang bagyo bansisya. Batin kajin kwa jongaro amta kajin jongaro long bagani parti kan yo bansisya hado arja pra. Kata ni ko jonga. Wala ngado mansum ta namsele nama manwa kan putlanya di parti. Te hado kwa bang apply ho ya ini Pak Plus di apply lang. Iju mission jibuni. Iju ya deh kita simpul bintang kita simpul pere ngasih orang ini mengiru saja orang yang orang pet lada seperti ini di biro nak kalau berkerjaan di full support ngasih orang ini minta dan biro orang minta ini dan kita tahu mempor mengadu rongam sesuai nama ngasih dia hauble di nak kita tahu mengikor nak buat mentor ini kita di kumpulan sosial berumai di yang terpat di babin ya ai ti mon ya ai ti diang ban ai ke cintersian ya maklos nang ba inyo ke cinjok ban poi sa thong te ban punjuro sa ko we yang wa ni tho ipi ha ot nong ta jangi ta don yu MDC kandidat para pemilihan dan kongres ya yo se ne ta japi ba yang nasional dia yang nasional basu yang ni untuk te nasional na tahu kimai te suyan untuk na yang nasional dan te dituli ba jo kerjaan pra te kemsen jadi ipra te nakata daw te undan ni ban OIP itu ingin yang kerjaan yang ketiga parti UP namkan boys utang bandia sumple hata ko district council bandia secara nama ini baga parti yang nak mengambil pasisya nang video yang ada sejauh pos utang kumba iba ada cukup saya yang nak pos kupor di tang kita ten tu place pun si jamu Tukuntung ini asal yang timbulan naik kau ni tu kerana banyak pensong penciak hadi jeng macam kacau pi inoi bade ino bombay marmo jidran jogi dulu don ki bade don bombay te kumulasi kong ya betul jina jidran jogi dan jogi kita ni point sa wepan ino brand ta dai presiden ramba jong parti kung bagilete ba kadon ni jaga wai ino ye ba isu mai bahagian Kristen in belonging to the sense nalan ayam yakri. Kaya terpa ini ba berjamaah di ay kejing keren apa kata kapor kita berita ini buat. Kaya ni por ngakon sentuhan ya ba ada di ay kejing keren apa yang jangi. Okay, kami ni kapor. Nagpaprom yung chairman Joshua, mabsiyempre yung bentang penyiar ini kan cina macuni. Baklos Roy lalu long pertong baka parti kelibet. Iwan handi update ban penito yo, ringiwan ban itu happy nong Joshua. Baka parti kelibet ban seyo, kumu pertong dengan MC election. Akiway pagi para ramba ki noilam juga parti dengan jaya election dengan kapor. Aku boleh kepang ikon Lakshmi play, iblai kecikren, bat sisa yang dapat pau yang kata kecimong ramba kamu sisa. Kumba ilai soy bat parti yang sesuatu. Kalau dia orang ni orang ini bat parti ini train dekat parti minta yang mana dekat sedang hari Islam kejongbu kortom. Ibi kita Islam jom Islam bodamai, lalu kita kami kita pang sama dengan tebet seberang. Kepulauan Singapura.
ngai go play ba ula penpoi ini sai pat dari kisno ko jopli ula da ula care ula ri ula smare ke jing ke jing ula play ini ke jima ke jing sound ke jipan jing stom ula ke ku ye dia jani kali ke scene ke bar ke ba alarum hagani ka jaga pada hagani ka ying snom banai ke jikren hai dei ban ka sinshar ka khara alawan nikong hagapor bagiarap yang election MP. Maka semua penanggung play. Bagus ni part yang kedua sing part. Bagi dia keren yang dia kam ke bakia, kam yang kami jongi kom ke jaya beliau. Bahkan tak ke bagi dia lumlang kedulang bagi dia sanjur ya ka lawe ke rasya ke si jongkali bagi jaya beliau. Tenamar por kalau tak dia yang amangan keren dengan keren kamsted desi kalau komba fast forward ya ka Jiroai mo, te yasna pahayo, like kintian. Ang persang magkira di kintian iba di balay, tamayo like pagkapasam. Te namar kita yasna paha. Hiri kintian tambar pindamao, baka voice of the people party kade ka party ka basna tam madani ka chalabas. Kung mga chukren ba kayo nakalik. Tanda kalau ka party ka ba, paunam tam haka chalabas. But om tang hari jalan di sebar nak jalan dari India, pas sebar dari India. Kalau begini bagaimana parti kalau nang ya siapa? Walau kita datang lagi sentam, mereka kena ajuk kita ya siapa? Kita job election ada sama, kita job MP election. But kalau mentang ni don jengar setia, apa ni peju pai pakat sebagai ngiri tang dari gue. Bawa pai pak ubajir dia voice of the people party. Ukren jir tang mentang MP election. Hendai ula cip lupa yang ini ada usna marputra. Kata kali kapan ini, ula cip lupa yang voice of the people party ada usna marputra. Tapi bila pernah boleh bawa arden wong tang ada usna marputra. Boleh mau haru lagi pulai ni lagi pura. Hendai yang haru marputra. Namar ni ibu ni upai pa operasi alam bakla, operasi persuatu bakla. Ada beri politics kesenjak kerana mental rio ejingai. Lagi kini dalam jom voice of the people party, but olah semutu. Yalah kacau kebentar, olah semutu pada diri kekam ke berkentang, kekam kesanjur ke jomble. But olah semutu kumnu banjir nikmat. Tenamar kata tahu yang mentah namar baka voice of the people party kam karena dia kesing ke batumai ke padiran mentah kesenjak kerana bansensyar ke jelajah. Ngin ailat dia ke BPP haru arbopra. Kapag haru arbopra uniu pai ka bastar un sedang dan bisa. Ya ke ciprai ke voice of the people party. Namun uniu pai ka banjir berun bisa ke ciprai ke jing. Lakarong yang ginong ngelam senong, lakarong MDC, lakarong MNA, MP un bisa. Sans nem ayu gile, langile na yang kakum kabangi la keren upai pa. Lalu ngile upai pa nong yendang ailat pakanan sensyar. Lalu ngile upai pa on berat. Katakan ini jing hikai kabangi gile, keleng hikai kipai pa. Kinamar kata wala kini kiwi ki sensai pertai dan ki candidate ki persyarat penbit dan pemilih pada kuntai upai ba kinamar asyik penbit nama upai ka oras ketreng nilarai long kapalong jangan baca haru putra yang ailan dia voice of the people party kata ini khubor kapa niyoi pada khubor ka sutrat ngini keren kapa beni ya jing ya syapang juga jing smutu ko jing ka jan review hagre ko sensyar khara tegi baki ki party ko balong mau kira persang penuh kilat kelinti, banle. Nama kita suatu beri format apa voice of the people party ke? Tiki wat kilat kelinti. Teka dan kami ni upai ba bangin kam start susu, bangin kam champagne susu. Mentai ki suatu ba ka BPP ka klien ni na pok modal main nongkrong. Kin persang mansai kandidat, apa tersang kin persang mansai kandidat dan nong latang kin persang mansai kandidat wat nang ni. Terdiri nong repi, komba kalong ki nong persang pra mentai ki klien. Kinong kersang pergi klien. Pas kau ingin mengaku apa nong ipi, pakai voice of the people party menjadi kalian sampo santam lagi nong tempot ki benci di uprah kali ke MDC, kali ke MP election berada. Badminton ini bu tong bangin yo po kata sispa. Apa mau kau tahu wanam suatu bakla yo pion au yo aten on ko, tambah job MP on ko. Ndai bagi kau beri ni itu ek bagi asno habangi lek keleng kali kasih jente apa polling election sibon kilo kami kiri romba sama ke omba arden warso hagni ke kenti ke pemerintah ini kino persan kongres
yang mentahi kita kuat manfaat ke Kongres Sport Delhi. Dari lalu MDC, MLA, Ginwano, bat ke Voice of the People Party. Dari lalu kita ngomongin bagi orang bagi ibu atau bagi dia fau lagi siswa. Kini kita bersama seng dulu, kita bahaya seng dulu, kita seng training, kita ada sisa yang jatuh beliau, kita kuat mana seng ritual, kita sekutu berikan seng dulu, seng training kita balapan air, ya katakan cira, kita balapan penskep kita cikau train, kecungi kau jatuh beliau. Kini kita tanya ya kadur ka basisha chu di sengrulo kyo mentang ngali kini ki sengrulo ki wan chi pa ba tang sis ha por election ki wan ki penye ka congress ki wan ki penye ka npp dala de election pa la de kashan la de sisha ka congress ki le sri la de sisha ka npp ki le yasno dala wan de election kini ban penye ka congress ban penye ka npp kan adu kala perlong ki no ngalam ka npp bagen pitar ni ki sengrulo Deputy Chief Minister Pak Presiden Wong Sade, Pai Trelang Bani Berosan Sinar, dalam mendapat dan jalan election Pai Keno Betan ini, up terhadap election, ini bersama Trumpos. Pernah bagi kita masuk, banset kita kecil kita. Haga cakap bagi sekolah, haga cakap bagi suliran, haga cakap bagi keluarga bubut, kita beliau, kira sarang, lewat Trumpos, lah Trumpos yang kampungan, lalu arah nomor satu. Rasmunca apurang no kersan, nakatanggaw ki no kersan sing grup kyo, mentang gilei day tang ka Voice of the People Party, kabri ka seng belum, seng training, kabas kem kanomre, pat kaba janai kaba paka. Nakatanggaw in pyro. Tado no was kasil, ki no kersan ki ki Hill Street, ki bada ka HSPDP, pat ki bada ka UDP mentai ka paish. Dai halo kata kanomre, misur banbu ya kata katong mo yo fo naga shispa, ada ki no kersan lagi non tempot ki jit ya Voice of the People Party. Bagi ki ko alu bani to event. Bagi ni masuto shai kum ki pai ka ko mga jipun kanao. Bahabangi jit election ni ban bisha yo brio bani ka party. Gimana kanon tambo biang brio lani tambo biang ka party. O brio ka party ki non ki agen jo bisa. Tapi sangan haban bhabro agen. Tamlaban bahatang siliang. Ada ka bahatang siliang karunia yo. Kenapa kita ni ilek berpersoto bagi pada kini berpek ya ke parti kumno kan nongrim ke joka tiko bagalo mata ki pada kita ke nongrim joka Voice of the People Party kan nongrim ke jingi ke nongrim le banora ai ke sinchar ke khalar ka bakoi bani ne pusha ke pamsa nanta ban scam ye ke jing ya ka hoplong tra ya ka thudo ka shap ki mal po thudo ka rukom ibi ka chikta sinchar shnom ka sinchar tha ka ka hok bangin me pe no nang tang ilo ni ka thong ba sha kan pin pa klador ya ke ngi ke energy bat parti kan sing ikibrio tiba gila pensong orang gila bisa bat gila toket iki nadong shrom lagi don nan sha ka mensi man shapri yo papa naman kamde ka kam ka besuk kan shapri papa kamde ka kam ka besuk ba ka kam pila chiet pin apan IT ila ka chini pin apan len yelidi apan klen ki baro ban pen biak ni papa ko bangi ni persama shapri kan pala nang tanam ni hapan sutu mendai kum kini ki persama ta bani kun independent kiba mino na ka NPP, kiba mino na ka UDP, lala kali pagka ang bali fi mino na ka NPP pa, bali fi mere issue na ka NPP, bali fi mere issue na ka UDP, MP kaya parti ka dito ka uniform din, ka parti ka dito ka uniform, Nriyem, ka parti ka dito ka uniform, ka parti ka dito nongrim, ka dito tong, ka dito nongram, kiba start, kiba champagne, kiba ichingay, kata kali ka parti, kiba dito ka chika clear. Parti kalong yeng, kapag kikimiki pa, belasting kalong rin, kalong yeng, kalong rin belaskan, kikimiki pa, bastak, kesempan, kemudian kikiklik, kikicang, kemudian kami kikikon, hakata, kendor, kapag pergi, hakata parti. Uwi beri umrah balik tawanya po this council, uwi beri umrah balik tawanya po assembly, uwi beri umrah balik tawanya po parliament. Kapag tuna ini dan kam kan remote, kemudian kejuk nong rin. Hapo this council bantawi ki an ki program ki policy nam ta jong pai kabutuna ngi dan kam life wing on assembly ki ke chu nong men ke chu ka thong ke chu ke chik mu bantawi ki an ki program ki policy nam ta pai te ngi la balik marwai shimet assembly lani marwai shimet hapo this council ngi dan kam ya ka kunhon badi ka ni ka kunhon la ban penong ban thau ta ka party ke berdon nong rim ka bakhan te halo ta ka nong rim pe ka party Voice of the People Party kuno ka ya kani ka party ka bapher tam ni ki party baro ngile ki bapher
Bat eka bang yang ngin le, abang yang ngin weng, abang ngin pun ko. Iki patak ini ban semut ko ya kata. Pia begini ki beliau ki bapet lagi we ki parti, ki bele independent menta, ki ba om ba parti ka dita ki uniform. Pada bang sengap eka cingkren ke jongki, na kemau yung mersiang syak lain tedong. Mersiang syak lain tedong. Uni yung mersiang ubala tu siar baha hakata ka sinong. Habakut kinong song kilo pitar, kilo aptem, kilo apkodong, kilo yok man kem yung tong mersiang. Padahal kilo yok man kem yung tong mersiang, kilo maj yung tunong yung tong mersiang. Utang mersiang lajak jalan, naga ilang kasalang, mi pertai show, kat bau tong tunong 4 jam. Antara jam tong tunong mi mersiang masalah mi pertai dia. Bakini ki para mersiang kilo i, mau ini lajak jalan naga mi pertai dia. Habak kipet yung kosiang, balik tu tunong jumpi tu. Itai mersiang, ibi tu hok ke baca. Yang kumni ke keluar met. Yang kumni ke kama kumni berkeluar met. Ukredit tu hok balik nak tahu tu siar usah kem upri usah mat itu dong. Tikini kicu kibile independent kibe orang parti ke ditang uniform. Kibe tu balik kipet naga NPP, balik kipet naga UDP. Kibe tu pai bau isi ini keseng kerjaan su. Dia nak tahu kam sian su benile. Maka tahu ni hablong kipai ke pastan. Yang nak kipai kan kebesaran tak. Pada semua tu plan. Hagini kirukom kipenbi, hagini kirukom kipentabi. Teka Voice of the People Party nama kata kalian panikai kipai bapak pensutu. Oh yang jump ke MP election. Kemudian kita ka Voice of the People Party kalian jump ke quarter final. Bagi pemilih stream yang ni ke MDC ke semi final. Yang ada jump saya ke semi final, tempet ke final. Kata kalau kacing ringdur ke songnya donulin mau lagi jump ke quarter final lagi jump ke semi final ke MDC lagi jump pada ke final gino nak pamerai ke top abang gino nak pamerai ke top kamu dah jump pada jump ke quarter final kamu dah jump pada jump ke semi final gidon kamu jump ke final kamu mau gidon kamu niok manfaat ke bos insyaallah ada lah kamu yang insyaallah kala yang kata ngira aku niok tangan ada fikir pai people scam. Dan orang tak kumpul hijau, kecing job kecing MP kedaitan kecing stand kapan yang pukul. Tiga kecing job kecing iru yang kedika MDC election. Kedik kecing scam yang kata karai, bat yang kecing jit kecing kepanggil jit banyak nak kali keliti haru panggil apa isu katong job kecing job. Kini aku apa niat lingkot bantai history job kecing yang nanti job kecing kecing. Lagi spark lagi senang. Kum kecing riu. Gilatin negeri kasih jantia mencoba, kumkari ke life host em khalat dolai. Nasin syari ki dikis em, nasin syari ki dikis dolai. Hendai lah job thamai ke negeri ke cini dikis dolai ki pareng. Kini ki pareng ke job thamai ke negeri India berkuncu ke negeri ke cini. Kini sensyar. Para kapor ke bagi sensyar, kira orang asibun ki cimentoi, asibun ki cimpen kelaru yang mereka ri ke behin ke cini. Kalau penyesal ini jangan ki babun ke cini Assam, kena bagi sup pentulan ki kam. Mendai kembali kali ke GHDC, bat kali ke District Council Giant Hills, bat kumjur usah spok hasil, kaba penbet yakini ki constituency kemai, dah kaba ki Paria yang ki constituency bat berat, ki GHD ki Shong, kiba ki Snow, kiba Han ban upra ban berat no, kaji penbet tu joki yakini constituency kami ban sup upai ba, dan ini ban sup bagi terekam bagi kadai bagi sup ban jom yakini election MDC bagi tinggi upra. Kayak fair kata kalau kamu pergi upareng, abu secara kiri kecuali. Nak kata kalau apa kaleng hari ini kisi Giant Hills dan kita orang ayah dan mental kami ki konstitusi Sultan Jang jadi. Nomor mereka away ke Jakarta, away pak, hapan syukur Sultan Jang. Mau ngalih setai sport border, ngapan dek sana ru, hapan ya ke mana peringedau deh hapreng kalih sekian tahun. Nanta ipe ki constituency nagawe ke Shnong shagwe Shnong lo bread yekini namar bale ke ditang namar begiti ke upra kata kali ke bangi gini hendak uparek pat upnya so ini ke Jakarta Chinese Assam macam district Assam bon sup terikam kata kali ke JP bau ni uparek lo sensyari bon hotel kisnan bagai kerja dari India ke yang menilai persyak yang uparek ban yo no ela macam cincin lanjut kumjuk mengisah. Bahkan
ki pareng ki hapan ai do do e India house ne khat dai spa sa nyo but house ne khat dai spa sa nyo lai chila do i India but kinong ram chu India han tu por kira thau e kata constituent assembly kaban sanjur kaban yemer kaban ya sanjur ya ka regis insha kan ya ka constitution chu India but ni don't look kata por play you say we ramba na ka and revision o bagi ko teng ko ba joy ni reverend JJM ni Costro uru ura yola panon dham chu kata constituent assembly but ya ther ni yemer chu man sanjur ya kata constitution but handi ura ya sa teng e ni don kam man yo e ka bor ka kerpang yangi ki riulum ki bashong ha ke chakar riulum ban sin sha daladi ya di hapo ka chala sa sama hai ka jin kren ka I history ka bajrong ta man patai hai hukum ni belingkot ha Mario e ta bor ka kerpang ka ban sin sha yangi ki riulum ha ki bashong ha ke chakar riulum baha hapo ka chala sa balaga jis ne jo play kata ka constituent assembly wa ki pren shimon ki bapersha kala penian ban kentu ya kata ka cik ai jibun ban bu ya kata ka bor ka kerpang ka ban ka 6 schedule telah kentu ka 6 schedule na po ka ritis insha jong India ni ka constitution kata ka 6 schedule ka bor ka ban penian yangi ki relum hakini ki cakar rilo kalaya ka bor mis ko ki konhon nomelam kabam suhun su manang ha po ka sorkar asam bandawano ilaga jong chala kami ko kata ka slogan ka cipta no hill state no rest angin specialist details ki don shimon ke bila don pertah ka JK state sorkar India ka hapan ai no ngi ilaga jong chala usno khat nai spanyo kwa baraba ka ai ni kata ka chala la jong usno khat nai spanyo kwa kam shimla ai ka bor ka kerpang baria dai ni naki anjo ka sorkar India ki bayatun ko ha ka jinglong trai ka khndo ba sham ki mar ko khndo ko rugom em ko kom sha de nomor kata kau ni tawa ya kata artikel lais panyo ko ka anjo baria dai ni naki anjo ka sorkar India ka sik schedule kare ka ai ka mangi ni on sha yang di hapo ka jala asam ka ba ni ka artikel lais panyo ko ke ka anjo baria dai ni naki anjo ka sorkar India Henry mentangi kidon ki briu ki ba kamera di begini ki riu ki basta function yang ki bedeng tayong negi bab tu ke schedule ba ke kata ka artikel lais panyo ko ki ba persiapan yang tak main pa ki ba persiapan penting yu pa waktu MP yu boleh khatsam sistem lolong MP hendak orang pun balai sabar na kata ka artikel lais panyo ko maka orang ini belum ki pa ki basta bang ini belum ki pa ki bersama kadon ka JFA hakata ka jingkawa kajongi ya kata artikel lais panyo ko pan scam ya ka jinglong tra ya ka khdo basa tika kamram jong ka district council kane ban scam ya ka rukom em ka jinglong tra ni ka khdo basa ka rukom em ka kerpang ka ji ka riam ka bai ka dong slo namar kata ka tika nongrem bala dawa do to ramba bangi ya fer ka ki ritor rukom em ka riam ka bai ka bam ka di ka rukom bat khdo rukom siksha ni jong kam dijala ka jong dagoi pa ka po kata ka tika jinya ni lingkot ka semua bermatai jong ka cek beri ko ji lalu bala siksha ini apo kita ki hima khasi hima sutna ka ka wani ki hima ke badorna ba agari khasi jai kya ko kachi he ka yar haru kata ka poi shi jande pur ko ski ko shi ban shong talang shakari ka chaka bala yo ek tin jai kya na tin jande pur aga tarong ini ban suthu ya ke jinyality to kungani ka kanhon ka bathmai ta kung nongalam chu ka voice of the people party ka thombo ji ka lambat pen pat pen apat ban perglador ya ke ri ji amdan ta koi pat kalenti kabala ban law yang ni sok dot ubate ubasingit yang iku ka chakri usok dot jo ka jingduk usok dot jo ka bangsa usok dot jo ka jingle bor usok dot jo ka jingle siliam they tanga voice of the people party pada norim ka jongka ka norim jo ka sincha ka kana ko ka bala pan law ya do sok dot ten mar tangi lek kele ban persutho iki pai ba ban pershai ban persutho iki pai ba ba kemne ban shai la bakla kani ke jing shai ke jing shampang ka bangila ai bangila hikai iki pai ba kade ben ne haki pai ba khana ba no ki pai ba ke basta kono ban je no mi man labadan armut ki candidate hakane krishna ten rek ek ba fidan kam ban thau uni bathmai o baga voice of the people party kala se bagani ka party ka berani ka nongrim ka bas khan ka bas sha ka nongrim ka khoi ka badan ka chikamen bat ka man ya so ka chatri hi baro ka phai kmat sha kani ka party
Kingi ni don bok kong kasnong ba kani ka party ka event but say yung brief na kani kasnong. But kama habangi ngijit yang kita kisakri ngijit ki namta kapor kakto kani por. Lagi ngijit lang basnong kalau belum kakung kekendon ba kasnong kabu kalau belum license utawa sa jit lang basnong umlawan community mo di banesa kumurang basnong adu daya kasnong kedon basnong kadang event na yan miu ban peteng. Legit MDC namta assembly isna, legit MLA namta assembly isna, legit MP namta assembly isna. Kampun wi bala legit MLA yang namta asukan penklaim yang. Wala na kay kan wala ka show na pa ta so pinne. Lesi nga ala kontre bahan rei ka party bangadan pa kampung ka jikska ni ka chat. Kuno mangan nan ai ka jiksa di to. Ngaban pe ya ka party kabadan ka jikska ya ka chat. Dahil naman kita tahu, gilid na takaleng-leng ka. Shine, ban persoto ini papa. Hakaleng-leng ba? Kung ba kalong manong ibi, namdon sing atin. Tak kung ba kalong hiya mata, namdon sing atin. Ngalek-kaleng. Kadang ka jantil sakini kita yun. Ngayon ya kasi scam cuma jadi papa. Lalu ikap meeting minister ru upay ba uslay? Ba? Pun isnon, kiba ini. Dari tangga Voice of the People Party ke Banur manfaat meeting kita si agak porsi biji dari kana biji. Mana siji kon pro meeting hapo terus ya. Kiladan ru kibale kai soha na snong bala pen lupa. Bat kinong lang snong mane kidalengo nangu mi du pai pakan. Kani namar kata kajing terang. Jom di pai pa hakeleng geri. Ndai tak sing awan sa west castles. Awan sa south west castles. Ai ya kajing skan. Teka ka bangi ni don kam kalau bangi dia scam. Election MDC kali ke scam. Ya kalinti ka bangi lanci. Tenga wan sai sen hakani ka snom modmai. Bangange ka snom modmai ka ai ka jingka sang ka wakhan ya de kortong ba ka party dal sai. Haba fikir sang yo ni de fikir sang de parasnom. Ningkom fikir sang ba uyeng na ka party ka badan ka nomrim ke ba scam. Thong ke basai, kemudian kinong lam ke balawan syariah, kinong lam ke syampang, ke start ke ijnai. Oh yang bang data mengi ke start ke syampang. Dan sibun ke start ke syampang agari ke sini. Mereka JFR kalau tang ni. Dan sibun part ke start ke bampe ke ciprakan. Ke bamkod ke ciprakan. Harga jaga bagi dalam ni upat tak halinti kepada ini. Pen suntuk bakal apa pada upat. Ki pen king general upat ba. Pat ki pen keluar cuma upat ba. Kenapa kita tahu? Jadi manong gilong di bedonpok, akan ikan party. Tiap udon pada nasional. Kalau kajing snotenan, kajing snowman, bagas snow, kayo kan ini nangan ikan party. Kita ke arti ni kajing snoto, ha upat ba, kanon ra, ya kajing kelang, ha kadi kabai ya kajing. Bat ngamdan jing arti, ajai terus nginjong, nginbat ulakam juga sensyar kakaran, khasils nginbat sensyar, ulakam juga sensyar kakaran. But under that MDC election, the party kalau perhati kumno susu, bangin nang ya siapa, bangin nang malah yang ni kesorkan MD, bagai lagi ikan kibat pensniu kibat pejat kibat bo, ya kalasai kalasisi kecini haka cima. Teka don kam nomor kata ini begini trade kat, don kam nomor kata ini bangin trade stone, bangin pensutu dan ini. Nanti tengah nongi figure don kecap apa adoi, siapa ngajak itu. Adoi yang pelingong atrai. Sangat nupat bendang alat gini diberi ke pejat ke dia juga. Bendang alat ini salah Islam. Amar kecil itu juga salah Islam lagi ke por ke jalan. Begini orang nak pensiun. Terus ini baru no kalau kecil punya ke jumlah. Misalnya ingin maka ini baru ke bawah. Lalu kita kenal ban pai jumlah kau kecil. Lalu kita kenal ban wak ke bawah jumlah. Lalu kita kenal ban atrai. Ini bagaimana sih bagaimana pensusi yang kecil. Yang penting. Nang ni semak nang binglapan yo yang kalau ini bersingan nang tak kalau dia mandi. Ki kalau kita beri ki pensioni nang. Ki pensioni. Kat sore ki kalau kita pahit man. Mentan awan hantai kapang orang room hieng jauh close roy. Ya sedini. Sedini kapang pahit bandung yang saya kamera. Ai kedua kalau ni. Upaya yang ni. Opi badan. Makan dia, entah apa orang tu, pergi kami opi badan.
Mohon yang dengar apa arti? Kan sebenarnya, di kalau ngiem mahakisni Islam kibagi orang beri kibapala bagi cara. Mau agak cingin beju. Kalau cukam cakot makan nongkum ni. Bagi kalau kena tek itu apa? Bagi teman ki pam tek ki pam dan kecil start ni kita akan mensiap jadi kap pe kap high show. Agar election MP bagat kerana dua kecil apa West Coast. Orang koi kalon kami, kapan ni ukon belum nongkit kamu bahkan jom ke NPP. Itu ni ukon orang yang kata kami mai pe, ada yang nongkri bahkan jom ke seng NPP. Pe mau mai pimlong pan kerjaan itu di parti di hap kerjaan dengan. Nama orang pim kerjaan kalau kecil campur dengan. Kami kerjaan beca. Kalau kesih campur belum pernah mau biar mai. Pe mau split akan terbaik kor. Kalau mau ada yang nongel lambah bahkan jom ke seng NPP. Lalu pim kiat dengan campur. Kayak cuma kalau kami kan. Ông khôn sải ha bằng ngàn chia bằng ngàn thép ya bằng min sim cho ta kuat atau kahun kisni kisnem kerta ja kelanang ya ngala penumyo su ya galat bằng ngani thepul biar seisi kani galat pani gesin ke bakhadu bằng ngala penyo pani thepul nama kata ngan thep ya bằng min sim juga katrang kahun berkuat nganle bằng thep jupra to kurun lo su no Nomdan melakukan penpor Indonesia nomor tab ya nomor tidak. Mereka katakan teman kepala jangkut tak di sini. Mau kalau dia penghuni utau pun mereka perhat. Kongka kami, mereka perhat kongka kami ukun, mereka perhat ya kaloi. Kai balitang kata ke parti pra, kaba baru pun ke don ke citemen, kaba don dia ke tong ke besar, kaba don ke nongren besar bat sisa, ke datang ke sisa kata khana ke ukun, kaba lapan aji citemen yang jadi saisi. Terima kasih aku apa video ni. Let's lagi bisa. Hai shule kita dua ya saat kita kerja real dua yang kita jadi boleh orang kerja saya jadi. Kalau kita kerja saya boleh kawan bapin kita ini kami ni, nama kami kerja kerja boleh. Lagi ni wan taman pensau api gelinti. Ni apa penbor. Ni pensau api gelinti, nongrim. Pada katong pada kerja suatu jadi boleh tangkan ni gelinti. Kalau dandan sekawai tak gelinti kapa kamhai kan ni. Jiat dia kata gelinti. Lalu kelinci ke berkhut dan kadang-kadang pada berkhamba, kita benci kata kami ni. Nrai ni kuat, bagi pak makin sesuatu. Kani kita kecil pergi, kani kita kecil keraulit kita. Tapi kani kapor ke mana? Mau kongki pak pak langsung senang, jauh senang mula mai. Kita lagi kecil kerjaan ke berkhanya ni hari MP election. Asyik kita kalah naik kublai semua ya kecil orang bertalang kejupi. Kublai semua kecil kerjaan, kecil kejupi yang hari election. MP kebeladab. Bangga community, bapinang aja sih juga cingkasang, yang ikan bangila sisa, pan poy kata katong, pan yo pan warna yang kecil pan pat ya kabor sisa dengan kecil lagi. Don sibun kibam sutana, don sibun kibati, yo ka VPP kawan halapor, balik kita yang kita suruh, balik kita, dari don sibun pak kibatran, bahkan poy no kata kesini. Bagaimana kecil bagian bagian PPP kesensya lagi celah mereka. Kung ke Voice of the People Party ni lawan rakyat ke purang sisi yang kejadians. Kung ke Voice of the People Party lala ban video terli kejadian. Henryam penaruh boy war maram dengan ban pensuhu bangilong kowe kejadian. Pilapan betul ni kata kerkom im kejepi ketien ko pikiran ka yang ko pikiran kerkom ba kamle le tabak kenal ngilong sipa. Habang ia kenduk incin ya ketien pedeng baginya keren bagi suatu lama. Habang ia kenduk ia suatu kawai kini kabang ia keren tangi sutra niru habang ia keren dari ketien habang pi suatu mod ka amin sim ka ipor iki bagi keren. Nilai ni keren berarti lagi suatu ne kam ipor iki bagi keren. Di nama kita ngi suatu pada jinya itu juga Voice of the People Party kawan raksi sin yang kata. Kalau orang itu burung dengan jahilins. Bakal ayat di konsep ki riukentai ki betul begini sementara begini kornam kita berada sepak upala upala MDC MLA MP nak parti CM upari upara ni CM mensyakri bat ya kata kecil cuma teruskan banyak yang ada keliti ngim tahu ya upari nak cindon cuma sepak ngim tahu ya upari nak waipat dari tahu ya upari nak CM kabudon mensyakri banyak kata kecil orang kebanggaan pansyanya Maka parti kalau pensuruh apa? Kini kita ni kon election. Kita apa ni kon kiri smet lagi ni kon ban penolong
pan pentlon ki kam ki ka party ki la kulan Ahmad Chumpai ma ka party kan sinsha ki MP ki MLA ki MDC jol party khang ba kin so tho ban board renti ya ka chi patha pat ya ka nongrim jol party ta sai se na ni ka por ko ta ane paro na preng jo hi dan dan ko sin ko ban have bang yen ai ka chi ka chan ya ka voice of the people party te hari ka por ka ba mata to ni yen mak pati ki no lam jol voice of the people party bagi ni perta new down ya ka sharp jol party ka bagi pat ki de ka sharp jol party ka bagi pat ki jebul hakini ki jaga ki kendong ki so nam ta ka por ni hapan preng record dengan itself yen da ni dulu aki report ki ba aki sian ki si nai ko no mane slot nama ka party ni yang mak so ba nada for shadow. Mengisah ini ke parti om kan bagi di election. Mereka hikai, penyelam, penyiat, penbak, kerja kasih, coba penyiat hasil coba kau kan orang kami kongsi syariah coba. Tapi report tadi perkara bagi di dalam coba risau di parti syariah coba ini pertajam. Pada kibai itu crossroad lalu yo yang jika syang kalau klaim namun kan ada sih pertajam, ini pertajam kita akan kubur. Nanti kan ada sih menolakkan, kan ada sih senangkau bagi itu bagi yo bagi yo so berjuang. Nanti buku kerja start di sana, orang orang yo kerja. Ini pertama ada yang buat mengenai syariah. Sesi panjang. Boleh semua boleh berbui. Untuk kita siapa yang berjogi, mak, ambil jogi, masih berjogi baru mereka bersiap dia berjogi. Ini kita berbudi, berpada bersaksor, berkumpul, berjogi berjogi, apa berjogi. Jadi malam sisa Kristen atau berarti. Kemudian semua orang yang berjogi, ada di payung suatu berdoa, diperhat, dipersoalnya yang berkait dengan hal yang sama. Kemudian semua ini, lalu di sini di dalam parti, dalam bayar seperti parti kedawan senanglah nanti. Nak dapat pensiunnya kena gendok langsung ini. Aku beli rot sistem yang kita membantu mesnom kepada dalam tempat ni yang kena kecantik. Kerbang yang pergi pada senang berkentai kebelah pelakor kena hampan wan pan yang senang dalam kecil skor hak kena kecantik. Umar pembalong berkepor kena mencasu ini panten dengan penuanya kena ke jengi langsung ini kena kecantik. Hakaba kong Musliman jong Islam dan air jing cukup berdoa pada jing kublai yang baru apa kinek sana kejong dia kublai sibon ke meeting dawai. Lama minta haura Aisyah leha haura Rona leha haura Minsan maji haura